الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، درسي لمان دبر كيستي أكاتا أمني مسلمة مقالة مدينة راتبة دبني أكا أمو أسوسان سنفين قبائل لسان التمودة دبني أكا رسول ربي عليه الصلاة والسلام أسو أجج باسنين دركين mirga saanii kenneefi mala feetaan dhawadhaa jedheeni mala saanii gaafate isaan lolarratti itti walii galan baranne akka eegalola san murteeffatanii isaan ammoo isaan itti dammaqsuu qaban guddoo achi keessatti baranne yeroo duraa warri daldalaa kun achirraa deebi'u dooyan islaamaa eessa jira tarkaanfii ummata sanii hundayyuu dooyan islaamaa tokko tokko waliin deemsisa wan ajabaa dooyan islaamaa hatta makkaa keessa jira oduu makkaa keessa argamtu yoos rasuulaa fidan alayhi salaatu wassalaam jabeenna namarraa tokko dooyan tantee jabaatuun jabeenna kan keetirraa tokko yoo gurri si hidhamee waan tokkollee namni oduu si himu hin jirre jabeenni kan kee garuu hin gayu lolarraa tokko eegagaa رسول عليه الصلاة والسلام دولف قبائي نانو بدري قباتي جنة نانو بدري قباتي بكتك قباتي صحابتي تتوك قوائي لولاك أجيلت تبيكو بكا كون انتاتو أسير راسوچو جده ملكني مالا ساسا رسول ربي انديني فرأتي جنة حقم تك رسول ربي وران في وجين دلقا حقم تك وران في الرأي في أولين قد دفنه تانا بارتان جنة كان بودت تيغا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إله هدو تجري نانو سن كبشان داروغان إله كان هندا يوني تنفي إله هندا دغان تنفي إله أمو غرا قريش قبط آنو قبا قبطان نانيغا بيتني نانيغا رتي إجارني بشان أتشي كيس جرو نانيغا كان وراباني نانيغا قوتتان أكا هجر يرولو اللي ديراتي namni gabbu eela keessa seenee bishaan waraabatu nama jabaatti meeshaan bishaan nama gahu ammoo itti buusanii as kaayan hin jirtu waraana kanaafuu naanniga guddaa ijaaranii bishaan naanniga kanatti waraabbatanii naanniga guutan akka haroo guutatanii waraanni akka laafate irra bahee dhuguu danda'a rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam halkan san hin bulleenne rabbii fi kadhataa bule sahaabaa ammoo rabbiin guddaan hirriibatti buuse وراني لمان والدرتها إلى والأرقى وراني لتشو ديك إن ورانا كاني ربي قدان قرسيسي مسلمني عبد الله بن مسعود مال جده جرى تطابت تلالي ورا كافرة سحابتي تشموغاكي يدابتو توكو وان جدين جده أبونا ما ترباتا ما سيفكاتا إنما ترباتا ما نفكاتني مي هجم سيتا جدين جد ترباتا ما مثلك إبانا جد جد وراني كماكون نما إبت فكاتي جو ربين إلى ثاني كيستي دك إيسك مقرآن كيستي نوهم إساني سمو يرو أسلالا نما تكاسيهم تنافو أبي جهل مال جد إنما أصحاب محمد أكلة جزور جد وران نساء ورانا قال لي توكو قوبسو نما دبتو كوچو إسانس نما دبتو كوسيا وران ساني كوما تهو قبا قباني نما دبتو كوسيا كان ربي قدام مال بربادة أكا وري لچو أنتي ولد ديمو بربادة ربين كان مودان بك أن أكا لولي كون أرقم بربادة ربين قدام وراني والدورة تاو هل كان سنمو أكا قارت أماني مسلمة عرفون وانباينا ما جبسيسو تمس ربين قدان مسلمات تمسرع تقصان تمس قياسا أرقم هندا أمور برمسكينا كان رتي دبتو جيرانا ورب إيجده وان إرا فيدا هندا يتشرى دبتو جيرانا قالوا تمس ربين قدان إسلاما تمسرع تقو هل كان سموغاتي تبوسو نمني إيجا تكرافي صدانو هل كان قبضو تشو نما وران نسا دين نسا دورتا أوكا إلان أركو إفر راجي إسي أكا غاري ترفو جبين سني أولي سجرة takka gama sodaatu injiran jechuu isaan gama sodaatu injiran jechuu
akkasitti rafaa bulanii ganama lafaa ka'anii rabbiin rooba qabbanaa bareedaa tokko roobseefi nafa dhiqatanii salaata subii salaatanii rabbii ifii zakkaranii rabbii ifii kadhatanii humna fiitiif jabeenya firratti hin irkanne rabbii ifirratti irkatanii lolaaf qophaawan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam rabbii ifii kadhataa bulanii ganama subiin akka salaatarraa bahaniin waraana ifii gorsanii gorsa bareeda jannata yaadachiisanii akka namni guyyaa kana rabbiif jedhee if kennu rabbiif jedhee wareegamee bakka tana du'e jannata rabbii seenu himanii fi ballamarraa fuudhanii bifa saniin gammachuu hagas geettuun waraana ifii qopheessan dirree lolaa dhaaban yeroo duraatiif jedhan seenaa gubbatti saffii dhaabatee namni loluun biyya arabaa keessa guyyaa saniin dura takka an jiru jedhan waraan akka salaatatti dhaaban rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam akka salaata takkana dhaabanii saffii biraa duuba dhaabanii ta biraa duuba dhaaban akkasi tolchanii warra xiyyaa dura dhaabanii maal jedhan xiyya teessan hin darbinaa jedhe haga diinni isini kalaaye xiyyitun lafan buutu namaan ajjeesaa beektut hin darbin jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraanni baaba kanas hedduun keessan narra beektanii garuu yeroo duraa lolli eegalamu eegaltiisan bakka namni itti miidhamu yoo eegaltii tana namni suuta womaa dhukaasuu baate ima caqasee gara dubbiin deemtu laale namni hin qabbanaawa bar bakki itti baqatanii lola keessaa baluun baqatee baanillee bakkuma sanii beeka zigima duraa tana zigii duraa tana namni yoo sabate ima sabata yoo baqates baqate waraanni tokko yoo yeroo duraa kana akka hamaa dhukaasa bane womaa waan tokkollee too'achuu hin danda'u humna fillee too'achuu hin danda'u humna diinallee beekuu hin danda'u gara muhaajirinillee addaan hubachuu hin danda'u yoo ammoo ofirraa taa'ee caqasoo dhukaasa deemu kana wanni marti addaan galtiif eega wanni marti addaan galteef dhukaasaa tokkichuma callaa osoo dhibbarra kaayee hin banne qaci gateetuma bakka warraa deeman san keessa oo buusee taanillee ilaalee qaciyoo keessa gate diinnuu yoo nama dhugaan diina lola beeku taate namatti hin deemu akkati nama jabaasi arge ka ammoo barra ragagagatee lafa dhokaasu kun akka inni homaa harkaan qabne namuun beeka rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam guyyaa san karaa godhan namni tokko xiyya hin darbin jedha maal xiyya bilaasha balleessita dhukaasan kee waan bilaasha balleessituuf hin qabdu yeroo diinni isini kalaaye haa xiyya isini darbani haa waraana isin darban waan badhaasaa darbani yeroo inni kalaaye wannan darbu kun nama ajjeeftii beekte guyyuma san nama laali namaan dhayi jedhe ummanni kaafiraa qiyaasa malee hedduu bakki rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dirree lolaa kana rasuula rabbi dura qabate dirree lolaa ati dura qabatuun qiyaasa malee jabdu maal fedhiitan ta'e isarratti murteessuu dandeetta waraana maal godha nama isaan lafa gamanaan gaaraa ta gamasiin gaaraa jidduun tun ammoo badheen tun ammoo guddoo bal'oo hin ta'in tana qabatan waraanni guddinni homaa si miidhuu hin danda'u bakka akkasitti gamanaan gaaraa si duubarra deebi'uu hin danda'u gama kaaniin gaaraa bal'inni isaa homaa si miidhuu hin danda'u isa miidha male waraana guddichi kana lafa xuruuraa tana fiddeeti ate moo waraanni kee duraanu gabaaba haga san sii guuta ka isaa guddinna moo maa si miidhuu hin danda'u hikmaa lolaa gartu rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo waraana akkasitti qoqopheessu jiran san namni tokko wanni ajabaa tokko argamte wanni tun ulee qal'oo harkaa qaban rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ulee amma xiyyaa itti kaanii xiyyaan darban xiyyi sibiila afaanitti dhantana ta sibiilli itti hidhaan qabne isii qofaa ta'a akka ulee qal'oo harkaa qaban sanin nama akkana saniin nama qixxeessan nama ol qixxeessan akka namni akka saffitti dhaabatu godhan
san namni tokko ummata keessaa ala bahee fuulduratti dhaabate nama kana maqaan isaa sawaad ibnu ghaziyyaa jedhama rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam garaa isaa keessa diqo akkana dhaawanii istawi yaa sawaad jedhanii sawaad ummataan qixxaaye jedhanii duba deebi diqo hagan inni jennaan garaa keessa uleen dhaayan ule magaagana akkanuma nama wal qixxeessa nama dhaadhaa in dhoof in dhaanne ima tuqeen jechuma yoo sawaadin kun waan jedheen awjactanii yaa rasuula allah fa uqidni na dhukkubsite yaa ergamaa rabbii na miitee jirta yaa ergamaa rabbii na dhooyte na dhukkubsite qisaasa sirraa baafatu barbaada jedheen subhaanallah subhaanallah direen diree lolaati namuu daqiiqaa gabaabaan boodatti du'un mala bakka akkasiisan dhaabate rasuula rabbii ka uleen xiqqoo isa tuqe na dhukkubsite yaa rasuula rabbii haqa kiyya sirraa baafatu barbaada qisaasa jedheen yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam moroma takkaan maletti sin dhukkubsine lakkii xiqqoma si tuqe hin jenne lakkii isittu ummata keessaa bahee saniif hin jenne an dura taa'ame oraanaatii mirga qaban jenne annabiyyii rabbiiti yoo si tuqillee homaa rabbittu naa hayyame hin jenne oma takka rakkoo takkaan maletti koottuu qisaasa narraa baafadhu jedheen wayaa garaa ifirraa fuudhanii yeroo inni garaa isaa keessa tuqe garaan isaa qullaa jira qomti isaa sun qullaa jirti jechuun wayaa takka namni jala hidhatee takka gubbaa uffata biyya zamana saniitiin beeytanii gidduun tun qullaa turte uleen bakka qullaa tana tuqxe tanaafuu rasuulli ta'e ifirraa fuudhanii koonna dha'i jedhanii hoo uleetti kennanii rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ma ikhwaanii fakkii akkamii fakkiin tun ergamaa rabbii dura taa'aa waraanaa mootii biyya sallallahu alayhi wasallam hidhataa waraanaa xiqqaan tokko ummata keessa dhaabate aba uleen na tuqxe hagati na tuqxe si tuquu barbaada haqa kiyyinaa ken jedheen ummata keessa dhaabatee wayaa ofirraa baase koona dhaan jedhuun meeqa akkana kun eessa jira wallahi rasuula rabbiitin dura alayhi salaatu wasalaam waan argamin se'u eegas illee waan argamun se'u mee waraanni dura taa'an isaa bifa kanaan nama gammachiisu bifa kanaan haqa namaa eegu mirga namaa eegu obbolummaaf gammachuu uf jabeenna hagamgayu itti dhagayama waraana kana rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam wayaa garaa ifirraa fuudhanii koottu yaa sawaad uleenan siin dhaye tana ulee fudhadhu akkan si dhaye na dhaye jedhanii sawaadin kun itti eskalaayee garaa rasuula rabbitti goggogee dhungatee irratti boo'ee dhungate nafa rasuula rabbii dhungate boo'e yoos namuu rifate yoos rasuuli rabbi gaafate alayhi salaatu wassalaam maaliif kana hojjette yaa sawaad jedheen yaa ergamaa rabbii waan kana hojjadheef waan nu dhaabannuuf hin gartanii yeroo gabaabduun boodatti adunyaa tanarraa dabruun kiyyan malti jiruu adunyaa tarraa boodaa nafni kiyya nafa kan keessan tuqu akka sannaa taatu barbaade jedheen jiruu adunyaa irraa boodaa kan nafni kiyya nafa keessan tuqu san barbaade jedheen bas rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gammadanii eebbisanii rabbii fi kadhatanii fi irra bahanii dabran الرسول ربي عليه الصلاة والسلام سفيك التأسني وايلو لا نما برسيسني كاتات لولا أججك إنني ومرأة دان إبسن ومني كافرات في دابته ومني كافر أما بشان إنقبو بشان إنقبو ديبتن
eelli hunduu tinfamee jira eela tokkicha hafe ummata muslimat irra dhaabata nama tokko jira qureesh keessaa nama bada'a warra kaafiraa san keessa waraana kaafiraa keessa dhaabate bishaan ummanni islaamaa irra dhaabatanii suuta dhuganiif irraa hafuura baafatan arge yoos kakatee maal jedhe lolin eegalamne beeka kakatee ummatuma dura dhaabatee kakata waluma dhagayanii bar waluma arganii dirqiin bishaan san dhuga yookaan in du'a jedhe achiif gas lakkise innas gallakkifnaan leenci rabbii fi leenci rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam حمزة بن عبد المطلب فولا كيس ديمه ولولن لولا ميل لتشور راكوتي ميل ساجنان غرا انغنغلا تغرا بشاني يغا سيدا قبي اجيسي لولي توكو فانمني كافرا توكو دؤون غمچونا ماتاتي تفاؤل غاري يچو لولي يغلمو هيدا tokkoffaa ka mataa dhaabee isaan keessaa if jabeesse dirqiin bishaan keessan dhuga jedhe du'e yeroo kun du'e akkuma aadaa zamana sanii jirtu namoonni mootonni hoggaanuwwan gugurdoon sadi tasadeenu ammoo fira namtichaaf ilma isaatiif obboleessasa ummata keessaa asbahan kaafira keessaa عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة وليد بن عتبة يا هذين تنا وليد كوديغا لولتشيسا ورانا قريش من قدون طول لمن بكم توغا عتبة في شيبة بكم توغا أرماندورا سيغايرو با يبرني واي عتباتيف واي شيبة قبابين تقاف رسول ربي عليه الصلاة والسلام بي طائف دكان بي طائف سن كيسا تيميد أماني ومني باية إسان ميده دانا ماني أجي كيسا يرو إسان ديبان أورون إسان سينان أورو جرتنا لمانيتي يمنو قياسا بكسانيت إسان أرجي عتبة أف شيبة كان أورون تجرى لمانيتي كدو بيو ولي تلأمت دوك نما قلتي إنو كنغي عتبان كنغي يرو باية رسول كان نجاها كنينو جد نمني قريش الرا أقليك أبو توكو إسيدان رسول ربي عليه الصلاة والسلام قياسا قيالو لاسا لالي إساكا قال ديما يابتو أرجي قريش كيسا نمني أقليك أبو كا سمون إسا حجت يوجراتي نمتش قال ديما قباتا أسنجر عتبا كان باني دبين أجيلك قلتي في ساك رسول ربي إرقما ربي تين بيك هانا جاي كننو في هاديف نوجد إيه كاتاتي قريش الرادي garuu wanni nama ajaa'ibsiisu lola kana haadhaam nu jedhin sababaasan armaan dura dubbanni isaaf Abii Jahli sababaasa waliin buute lola kana dhaabuuf Qureesh deebisuuf waa hedduu hojjetin sammara Abii Jahli tarkaatiiti garuu nama ajaa'ibsiisu eega lola kanayyuu inni hin barbaanne eega aqlii hagas keettu qabaate maalumaaf lola seenee hoo maalumaaf nama duraa lola keessaa as gabbahu maata bintun baay'ee nama rifachiifti nama baay'ee isa beeku baay'ee rifachiifte guyyaa sana jaarsi kun silaa nama amantiin irraa eegamu yoo amantii dhabeellee silaa nama nagaa namaa kennee fira waan kanarraa fagaatuun irraa eegamu ma aqlii qabu hayyuu garuu ifii bahe ilma fii baase obboleessa fii baasuun waan nama rifachiisu waan dhugaa nama rifachiisu akkasuma ilmi isaa ka sahaabaa keessa jiru Abu Hudhayfan ilma isaa hin beektanii Abu Hudhayfan guyyaa san baay'ee rifate maa rifate jennaan wallahi wanni rifachiisedha abbaan kiyya nama aqlii qiyaasa malee qabu takka'aa aqliin sun isuma islaamsiftii amantii islaamaa seenuu heda takka'aa abdiin kutanneedha ardha isaa kufrirra du'u garraan qiyaasa malee rifadheedha dhugaa isaati waan nama rifachiisaa takka jarri tun gabbahan gabbahinni mubaarazaa jedhama mubaarazaa jechuun osoo lolliin eegalleen duratti namni sadii walii bahee sadeen kana takka namni lama walii bahee takka namni tokko as gabbahee namni tokko bahee fi waraanni dhiiga argee dhiiga sana irratti lolli eegalama jechuudha gadoo san namu wal kaasu
jara sadi ta ansaarattu baheefi wal gaafannaan isin hin barbaannu nurraa deebi'a obboloowwan keenya warri qureesh kanurraa baqatee hijiraa bahe warri muhaajirtoota warri kun nuu haa bahuu jedhan yoos rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama sadi yaaman maal jedhan qum يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي إلى رسول ربي عليه الصلاة والسلام نما السدي عبيدة بن حارث بن عبد المطلب المبيراساتي حمزة أبيراساتي أبيرا رسوله علي يمو المبيراسة قيرسني انتلسات ميوان أجب لا إخواني wanni deemaniif du'a silaa akka amma jiru amma nu beeknu kanatti namni hoggaanaa tokko dura taa'an ummataa tokko ilma fiitiif obboloowwan ifii bakka balattiin oofu mee nama takkaa agartanii nama biyya bulchu ka ilma isaatii fi obboloowwan isaa dirree lolaa dhaqanii militirii keessa lolan takkaa agartanii hin jiru ilma nama biraa fixa malee ka isa achi hin dhaqu kammaa qabsoo keessa jiru wanayyuu ilmi isaa magaalawwan gugurdoo aalamaa tana keessa galfatee achitti waa barata ilma nama biraa ka lola deemu malee haga dharte akkasii sun baddee dhugaan akka rasuulaa kun argamtutti nam dhugaa ragayuu hin danda'u dura bakki irraa eegalan lubbuutan ta'e ilma kanke nama kanke ka irra sitti aanu namarraa yeroo san ka rasuulli rabbi irra jaalatan Aliyyii fi Hamza lamii isaaniitiin istaag dhaabadhaa jedhan akkasi dhigaa ikhwaanii jarri sadeen ka'an sadeen kaanaan sadeen taaniin wali qajeelan lolliin eegalan tokko tokkoo wali qajeelan jechuu Hamzaan utbaa wali qajeelee utbaa ajjeese Aliyyi illeen Shaybii ajjeese Ubaydaan ammoo Waliidi wali qajeelanii lachuu wal dhawanii wal miidhan lachuu wal bira kufan kufnaan jarri lamaan waa hele fi ajjeesanii lachuu as deebanii ka kaafirtichaa kaan dhufanii ajjeesanii ka muslimtichaa kaan fudhatanii gara sahabattiin deebi'an manni sahabaa achi takbiira fuudhan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yeroo dubbiin hagas geette lolli eegalame garuu lolli rifannoota guddoo kaafira bu'een eegalame waan jedhe wanni biraa ka rabbiin guddaan fide yeroo lolli dhufe jarri hagas dhaabatte duraa warri kaafiraa warra muslimaa kana nama 100 se'a yoos rabbiin guddaan agartaa isaanii jirjiiree nama 2,000 se'an quraana keessatti rabbiin guddaan dubbate harka lamaa fi tahuu yaadan jedha harka lama isaan harka 1,000 harka lamaan isaanii 2,000 waraana guddaa qiyaasan qabne kanatti mul'ate qalbii laafan eeda ammoo wal morma'aa bulan laafan amma dhufnaan namni 4 irraa du'e osoo lolliin eegalamin tokko ka duraan bishaan dhuga jedhe sadi amma maanguddoo gurguddoo tana namni 4 irraa du'e rifannoota qiyaasan qabne itti dhagayame warra muslimaa hoo osoo lolliin eegalamin rabbiin guddaan ummata kaafiraa kana nama xiqqaatti fakkeesse ittiin guddifne ila isaanitti hagammatti ammoo eegalamte nama 4 takkitti maduraatiin ajjeesan ummata muslimaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka nama difaa'a ittisa seenutti dhaaban isaan weeraraa miti ka achii dhufee lola as oofu warra kaafiraati isaan kanuma dhaabanii firraa ittisan fardan qaban
farda lama qofaa warri kun farda gara 200 qaba gaala lolaan qaban meeshaa lolaa guddaan qaban dhaabatanii ofirraa ittisan isaan maal godhan dhaabanii ittisan warri kun as weeraree dhayee lafti nama fuudhuu hin dandeettu isaanis socho'an wal miidhan sahaaban keessan seentu dhaabatanii tun saffii dhaabanii asumatti ofirraa ittisan yeroo isaan dadhabanii laafan amma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam amrii baasantu bakka isaan amma weerara kaasan laalmee warri kun humna fi fixatan lolani sa'an tokko deemte kun as cehee kun achi cehee kun maayikee deebi'ee fuuldura as deebi'ee namni socho'ee dadhabe kun ammoo ima dhaabata akka mukatti eegasii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ajaja baasan akka waraanni socho'ee dhayu amma تفيتي أمور رسول ربي عليه الصلاة والسلام جدو بك ساقو إساني قبي سنسن دي بأني ربي فيك الأتن بويني ربي فيك الأتن اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك يا ربي بل من الرافوت يا ربي سكر كارنا أنجتين كركار يا ربي ندقب يا ربي هو ننكمن يا ربي ورانا نكمن يا ربي هدنو نكمن يا ربي دبي كمنا يا ربي مرانو جبس ربي في بويني ربي فيك الأتن ربي فيك الأتن أكتك رب كأتني تكأتني يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام صحابان هم دور أبتني ربهم فيك أتن بويني ربي قدام مالجد إذ تستغيثون يرو هندي كيسون ربي كأتن جد بيت هندو ربي ما كأتن يرو أك رسول ربي نجفتو وأنا ما أجاب سيسو يرو ربي رسول ربي كسر أبتني ربي كأتن أبي جهل لي يرو لي إيه قلمك إيه ربي كأتي وانا عجب سيساتنا يا ربي جد يا ربي نرى نما في الراكوت نما وانا من بيكن نما دفي نما دارا غباجيرو نما دارا نديمو يا ربي هلاكي وانا عجب سيسا كدا ساتنا ايضا نمتجو كن دبرا دبتي بيكا اكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ارقما ربي تاي دبرا شان تمامتي دبرا دبا بيكا دليلي كانت قياس ما لهدو اكا امو ربين قدام نبي محمد تكسل دبرا دبا بيكا مرو هاغم غافتكو قال لي نياچو غاي غافتكو بيدغو بو غاي وا هاغم تسكبت متا ساتي قجيل بيكا تن هندين سني وجين اما ارد يا ربي نما كررن جيريا هلاك جد يولا لان امور مال جده نيوتا waraana kana jabeessuuf jedha waraanni tokko yoo waan du'uuf waan loluuf hin beekin loluu hin danda'u du'us hin danda'u waraanuma dhararra jiru kana dhugarra jirta jedhaniini haqa qabda jedhaniini mirga qabda jedhanii tanaatti naasayin dubbiin hin taatu du'a wanni maal irra du'are waan irra du'uuf beekuu qaba kanaafuu haqarra jirtanii dhugaa qabdanii warri kun ammoo kafaallaa teessan isin dura dhaabatu haqarra hin jiru dhugaan qabu warra dharaatii tanatti haasa'uuf jedha akkuma fir'aawni gaa fir'aawni maal jedhan ummata fiitiin maa uriikum illaa maa araa wamaa ahdiikum illaa sabiila arrashaad wanni an isin barsiisu hunduu wama khayriiti karaan an isin garsiisu martuu karaa gaarii fir'aawna hin jenne ummataan bara waan ajabaa jedhan ammoo ajaa'iba rabbii waan ajabaa jedhan namni tokko ummata ifii bulchu kana jallisuuf waan hamtuutti haasa'u waan dharaatti dubbatee dharatti haasawe dhara tana isaan fahamsiisee akka isaan isa kabajaniif yoo zamana dheeraa dhara dubbate dharuma tana dhugaa isa fakkaate namni dhara dubbatu kun bakka lama addaan qoodama zamanni tokko ka duraa zamana osoo beeku inni nama jallisu zamanni san boodaa ammoo zamana inni illee waliin jallatu mee fakkeenyaaf namni tokko waan dharaa tokkoo fakkeenyaaf amma dubbate osoo dharaa beeku oduu dharaa takka zamana dura akkana taanee waan dharaa takka hime waan kana guyyaa duraa san saalfataa hima gaaf lammataa hagas irratti onnate yoo marroo 100 deebi'ee dubbii tana hime
gaaf dhibba tokkoof tokko inni illee dhugaa siyaa waan kana tafiitii dhugaa siyaa dur akkas warri amma hoggaanotaa kun warri amma siyaasaa kee jiru kun fakkeenyaaf akkas waan dharaa tanarratti dharaan biyya bulchee dharaan biyya qabatee dhara ummatatti haasa'ee dhara tana innummaa nu booda deemee dhugaa siya nama dhara tana dura dhaabatu nama dhugaa dura dhaabate itti fakkaatti maal godhe duuba rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam rabbii fi kadhatanii osoo kadhatan harka ol fuudhanii wayaan isaan gubbarra uffatanii irraa buute abubakar sidiiqtu bira dhaabata wayaa irratti deebisanii isin gaya yaa rasuula rabbii dhaabaa jedhanii rabbiin isinii qeebala dhaabaa jedhanii yoos waraanni oo'e lolli guddate jabaate amma wal seene namni yeroo namni wal seene san rasuuli rabbii akka waan muganii ila wali qaban diqqo caq jedhanii daqiiquma takka rafan daqiiqaa takka mugan yoo isaan daqiiqaa tokko kana muganii lafaa ka'anii labanatan abshir yaa ababakri jedhanii gammadi jedheen maal jenna yaa rasuula rabbii waraanni rabbii seeni jedhe maal jettan jenna kunoo jibriil nama 1,000 fudhate militirii rabbi maandoosa rabbii nama 1,000 seena jedhe subhaanallah subhaanallah ikhwaani jibriil yoos farda yaabbate farda saaka dhukkeen irraa kaatu farda yaabbatee dhufe maleekaa nama 1,000 fudhate maleekaa 1,000 maleekaa tokko gaya ummata luutu guutuu akka jiru maleekan tokkon halaakne jibriil qofattu lafaa ol fuudhee samaa eegeessee gad deebise gaaf malakul jibaal maleekaan gaaraa kun rasuulatti dhufe alayhi salaatu wasalaam yoo ati feete gaara kana lamaan amma walitti dhahee magaalaa kana lachuu balleessan jenne maleekaa tokko gaya garuu tokkoo fi dhibbi akka tokko namatti hin dhagayamu dhibba sii kenneef tokko sii kenneen tokkoo miti waraana dhibba dhufeef waraana tokko nama tokko dhufeef nama tokko ko humna qabu dhufeef waraana 1,000 dhufeen dubbiin takkaa miti qalbii namaa keessatti rabbiin sanii subhaanahu wa ta'ala akkas godhe waraana 1,000 fudhatee seene lola waraana akkami gaabar maleekaa rabbii eegasi kumni biraa seene ammallee kumni sadaffa'aa seene saniin booda ammallee rabbiin 2,000 ka biraa dabale waraana 5,000 qur'aana keessatti akka dubbatan rabbiin subhaanahu wa ta'ala seensise yeroo maleekan gamanaan seentee mirgaa bitaan gama hundaanuu lola seenan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gabbahanii waraana gubbaa dhaabatanii sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur jedhan ayata kana qara'an cabuu jiraatanii baqatuu jiraatan jedhe ayata kana qara'an yoos waan ajabaata nama ajabsiisa cirracha gad jedhanii rasuuli rabbii cirracha fuudhanii cirracha kanaan darbatan ummata kaafiraa kana maal jedhan shaahatil wujuh cirracha kanaan darbatan cirrachuma harkaa kanaan darbatan kana rabbiin guddaan kaasee waraana 1,000 san guutuu akka jirtuun cirrachi kun hunda isaanii ila seene hunda isaanii funnaan seenee haxxifachiise afaan seenee qufaasise ila seenee hooqachiise mee waa sadi wanni tokko ila seentee dirmaan tokko funnaan seenee si haxxifachiise tokko ammoo afaan seenee si qufaasise hagamta akka mashkuule si godhame waraanni kanaa olii garam jirayyuu kun waa sadi ta ajaba bakka takkaa jechu wannummaan dirmaan tokko ilisi seenee si gaya lolarraa mashkuule si godhuuf lolli ammoo lola namni wal dura dhaabatu sayf mataa walirraa muranii lola daqiiqaa takkaati ila walitti qabachuu dandeettuu miti dirmaa ila seene haxxisoo harkaasi qabdi wattu funnaan seene subhaanallah subhaanallah haka isaan dhaabatanii ila hooqatan ka isaan dhaabatanii haxxifatan qufa'an warri kun keessa seenee maaree mataarraa haame rabbiin guddaan maal jedhe wamaa ramayta إذ رميت ولكن الله رمى يرو دربت سن أتي وان دربني ربي قد دربتي
cirrachi harka tokkoon fuudhan cirrachi 3,000 ta'uu danda'a. waraanni 3,000 nama tokko cirrachi 3 seene, tokko ila seene, tokko afaan seene, tokko funnaan seene. 3,000 miti cirracha 3,000 haga fedhe odoo waan feete mashiina feeten afuufte nama hagam cirracha ila keessa seensuu dandeettaati. rabbitu danda'a ammoo wamaa ramayta waan darbanne idh ramayta yeroo darbatte san walakin allaha rama rabbi ma darbate wallahi dubbiin akkas rabbi ma darbate kun darbatiinsa rabbi male waan ilmi namaa hojjechuu danda'u miti. kasi degaalolli jabaatee ka'e jabaatee ka'e yeroo lolli oo'e رسول ربي عليه الصلاة والسلام ما جلن والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ربي لبونتي هركا ساكا يجرتوك كده ونقول يا كان أمتا كافرا كان اللول فولتي ديبئ صدوق دتين ديبئ نصوم بكأن لولك يسامبان ربي فرت إركته ربي فرت غلطك جيله ربي جنتان كان نيسان. هقسينا رسول ربي وبعد أبتني صحابة مالجرا قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أبوك أجيلا سينا جنة ربي كبل إني سي سمائي في لفك والمقا أفن جئت سمائي تربانا كانت أفني لفتنا مقا أفني هقس جئت بل إني سي يو بل إني هقس جئت هقم غيري ربي قفتو بيكا سينا جنة كان كوتا يوس نمني توكو مكان إسا أمير بن الحمام جدما صحابة يرو رسول ربي كاس جده مال جده بخين 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 إلي مال جد جنان مالي فكاس جنان يا إرجما ربي جنتها قس جوسان ربي بك كيسا قمر دونان دبو ور جنتها تهون دبو يا دي جنب دي جدين يوس رسول ربي ما جدين عليه الصلاة والسلام والله أتي ور جنتها يدين سبحان الله سبحان الله سبحان الله حقس جنان ما جت يا رسول ربي ور جنتها تي إيه تمير هركا قبا تمير كانت دونان أفان كاية تاجرو لفقنك إيه والله يو هاجا تمير كان في تطلو توري إيه سلالة فجي ور جنتاتي يو هاجا تمير كان في تطلو توري وجنة سنة فقاد دي توري جدين تمير لفقنك إيه تسين هاجا دو شيت آخرا كسيد إخواني قا ملك ربي لولا سينته نما كافرا كان يت صحابان هدون نما أن أجلسوا في تقل دوجرو كان دورو كفو أرجع نما أجلسنا قل دوجرو كان صداد خوات أوانيتو متارا دبر سنة أرجع ملك ربي توفيقا إما هام تجاجر كسيد قا للي أو إيه ومني كافراك يا سمالي أجي فماني للي جرا أمور موتي ديمي كافر بقتو إيجال مني كافر مسلمة أمو فتو في كابو في أجيسو إيجال لولا ورانيو ملائكة ربي هجم سين هو لولا أكمسو ملائكة ربي تسيني مه جبريل رافي فلاتير كاس ميكائيل إسرافيل كاس سبحان الله ورقو قردانكم كما دوس ربي قرداهنا فلاتيه رفي ورا كانت تسيني ربي قردانا كاسيتي تمسيف وإنما أجب سيسو وما تقريشا وجين شيطان وجين رفي لولا إبليس قدتش جنتك إسا ربي باسسون وياسا لولا كيسي جرا إسا قاكك إسا كيسا دباني قريش يرو دراباتو مقالا كيسا بهاني ألا
qubatanii aboo yoo duula kana deemne gosa takka ta isaanii walloltu banii bakrii jedhanii gosa tana jira warri kun nu duubarra dhufanii ijoollee nu harkaa balleessanii akkam taane jedhanii sodaatan hafuu barbaadan yoos inni nama tokko ka mootii gosa hedduu walit dabalamtee Kinaanaa jedhamtu bakriin tulleen keessa jirti warra sanii Suraaqa ibnu Maalik jedhama nama gaarawan dura leqisa isaanu dubbanne ka rasuulli gaafa rasuulli hijiraa bahan dhaqqabe sanii isa kana fakkaatee dhufee maal jedhe akka baniin bakrii duula isinitti hin baane itti gaafatama naf fudhata bahaa jedheen anilleen isin wajjiin duula deema jedhe haga yeroo sanitti isaanuma wajjiin jiren isaan ammoo Suraaquma si'an Suraaqaan gandafii jiraa beekan dhufne shayxaanni yeroo maleekan rabbii gadduudde maleekaa argeen maleekaa qajeela beekaa mire zamana guddaa waliin turanii bar warra qajeela beeken dila'ee dilii rabbiitiif jannata keessaa darbanii amma asitti bade malee dur maleekaa waliin ture inni qajeela beeka jara dirree jannata rabbii waliin turan yeroo maleekan rabbii gadduudde baqate utaale dugdi duuba baqate isa ka baqatu namtichi tokko kaafiraa Haarith ibnu Hishaam jedhama dhab godhee qabe maal boynaan naga lakkisi jedheen si garagara maga lakkisaa miti lola fuuldura deemi garam dugduuba deebitaa miti lakkin deemu jedhe maal abboon baqattaa Suraaqaa jedheen een baqadha jedheen maaliif baqatta maal ani isin qarqaara si wajjin dhaabadha nuun jenne jennaan inni araa maa laa tarawna inni akhaafu allaha wallahu shadiidul ciqaab waan isin hin garre ga argaaniin waan isin hin garre arga saniif baqadhaa baqadhe waan feetan tahaa jedhe bira baqate haga achii baqatu bahara seene jedhan akkasitti egaa nama 70 namoota Qureesh keessaa irra duraan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam dhiba'aa ture 70 guyyaa sana achi 70 biraa ammoo booji'an 70 ajjeesanii 70 booji'an qissaa tokko ka ajaba jira qissaan kun Abii Jahli abbaan badi'ii zamanum rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam ergame irraa haga guyyaa boodatti abbaan badi'ii Abii Jahli kanan beeytanii abbaa badi'iiti fir'aawnaa zamana keennaati inni kun waraana jabaa muraasa tokko ka akka addatti leenjifame qaba inni mataa fiiti ka isa tiksu yeroo haga lolli deemu kana maal jedhan abal hakam laa yukhlas ilayh abal hakam laa yukhlas ilayh jedhan namni abbaa abal hakam jedheen isaan abbaa Abii Jahlii kanaan Abii Jahlii kana namni itti kalaawuu danda'u jiru jedhan uummanni sahaaba maal yoonu Abii Jahlii ilaallu waraanni isa moggaa dhaabatu akka bosona fakkaata jedha isa akkana jiru jedha Abdurrahmaan ibn Awfi yeroo saffii dhadhaabbannu san lolli sileen eegalamin mirga kiyya laalee jedha Abdurrahmaan ibn Awfi nama beekamaa gasaaftichi beekamaa mirga kiyya laalee mucaa xiqqaa tokko arge jedha nama bitaa laalee mucaa xiqqaa tokko bira jira jedha ijoollee lama gara na jira jedha rifadhe jedha maan namni jabaa olla nama jabaa dhaabatte lolli waliin deema namni kan kee yoo ajjeefte isa qarqaarta yoo ammoo kasi qajeele malee ka jara lachuu qajeele yoo ajjeesan lachuu sidhas deebi'a na shakkisiifte jedhe ana ka hin gammachuun qabnu ka dhaabadhu jara san lamaanirraa tokko kana na tuqe jedhe yoo an laale suuta na tasaasee abbeeraa waan naa himtu jedheen namticha Abii Jahli jedhamu san yoo garte nagarsiisnaan jedhe ajabe maal irraa barbaadde jedheen jedhe ilma kiyya rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam arrabsee dhagaye rabbii kiyyarraa nazirii seenee akka yoo isa arge yookan isa ajjeesu yookan an du'u nazirii rabbii seenee nagarsiisnaan jedhe subhaanallah gurbaan akka an duraan seehuuf akki inni yaanni isaa haginni gayu annamuma nagayaatu ofirraa eeguu hin danda'uu shakka inni Abii Jahli guddicha ajjeesuuf deema jedhe
ajabi ana ka kana dhaabadhee ajabu jiru gurbaan cinaa kaanii ammalee na tuqa gurbaan kun jedhe maal barbaada jedheen jedhe wama gurbaan kun na gaafate akkuma gurbaan kun naan jedhe akka ajaba akka wal quba qabanii abboo anjara ajabaa jidduu seen arda jedhe jiri lamaan maqaan tokko maqaan Mucaad ibnu Camri jedhama tokko ammoo Mucawwad ibnu Afraa jedhama jirri tullachuu ijoollee xixiqqoo ijoollee waggaa 16 osoma akkana dhaabannu Abii Jahliin kun ummata keessa dhufe dhaka waraanni akka bineensa fakkaatu moggaa yaa'u aboo Abii Jahli kunnoo namni isin gaafatan san jedheen jedhe lachuu yeroo hagas an jedheeni argan lachuu isin biraa cahan jedhe ummata hagas geewusan keessa bahanii dabranii waraana isa tiksusan keessa bahanii dabranii ka duraatti seene miila dha'ee miila kutee maqaan jara tokko Mucaad ibnu Camr ibn al-Jamuux jedhama Mucaad ibnu Camr ibn al-Jamuux tokko Mucawwad ibnu Afraa Mucawwad ibnu Afraa Mucawwad ibnu Afraa akkasitti yeroo kun dha'ee miila kute jaarsi kufe yeroo jaarsi kufe kuulleen dhufeem gubbaan dha'e gati hagas yeroo jaarsi kufee lafatti kufe lachuu cehaatu manarra deebi'an jedhe Abdurrahmaantu dhabar jari lamaanuu anarra as deebi'an jedhe lachuu asnarra deebi Mucaad ibnu Camri if Mucawwad ibnu Afraa cehanii gama rasuulaa dabran jedhe ka duraa dhaqee yaa rasuula rabbi Abii Jahl ajjeesedhan jedhe kuulan duuban dhufe yaa rabbi rasuula rabbi anat ajjeesedhan jedhe rasuulli maal jedhen alayhi salaatu wasalaam seefii teessameen agarsiisadhee lachuu garra isin lachuu ajjeeftan jedhen jedhe tana amma waan baay'ee irraa fayyadamu achi keessatti boodara dubbatu jiraan insha Allah yoo rabbi jedhe yeroo lolli dhume manni kaafira baqate tokko tokkoon amma ari'amanii ka qabamu qabamee kun baqatee waan mara qaban mara lakkisanii waan maraa lafatti jigsanii baqatin addaan badan yeroo namu addaan baqatee ummanni walitti as deebi'e rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe namni Abii Jahli oduu isaa quba qabu jiraa namni Abii Jahli agartan jiraa jedhe gaafate sahaabaa gaafate sahaabaa gaafannaan Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه وأرضاه أنا بربادة جد أسي جهجد وما توردوا إكيسا قال ده لا لا تكون جد يوس أرجع أبي جهل كجيس كسيلا دوين كأمو ما هو نكمل أرجع جد عبد الله بن مسعود قال ما هو نما جباب عن بيتنا ملافا دور أمو إسار إيتك سأطرح أبي جهل كان رأيتك صح عبد الله بن مسعود يوس إسا كجيسو قرأوا الديب إيه جيسو قبا كوريك ومسا قبا آباد ديت يونا كان نلالي أريد ساو القوية كان متاو الكاسي جنان waan naan jedhe dhaboo tarbarraa bu'uu hin dandeenye kortee naan jedhe tiksee re'e tarbarraa bu'uu hin dandeenye kortee naan jedhe jedhe isa ka du'u jiru beektaa mataa dhaaba inni haganennaa waan jedheen jedhe hal akhzaaka allahu yaa caduw allah rabbiin si salphisee miti yaa diina rabbii guddaa rabbiin guddaan si salphisee miti jedheen jedhe jennaan maalin na salphise naan jedhe maalin na salphisee naan jedhe jedhe dhiira yoo du'elle lola seenee lola keessatti du'e dhiirti duraan akkasuma duuti maalin salphadhe naan jedhe
hagana jennaan abdullahi ibn mas'ud seefii fi fudhatee mataa irraa mure mataa isaa fuudhee rasuula rabbitti fide alayhi salaatu wassalaam yeroo mataa abii jahli abdullahi ibn mas'uudin laaftichi fide kun mataa diina rabbii guddaati argamaa rabbii jedhe rasuula rabbii dura kaa'e rasuuli rabbii maal jedhan alayhi salaatu wassalaam الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو ربي جدك ربي بران جر إسا ملئ مرة سديد الدئس رسول ربي الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده جل الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أكسد إخواني قاه ربين قدان ورانا سنجبسه ربين قدان ورانا إفيه تمسيفي ربين قدان ورانا فيتي تمسي أكمت وان كندوبا إيغالولت أمورا من بودا مال تؤرقمي لولا كنرى مال فيدنا يا ربين قدان أتشينو إيغي بروم ستي آنو كيستي اتفوفنا ربين قدان نما وان خيري برته وان خيري والقرسيسه اتهجته قالت ربي برا أرقت ربين قدان نها تاسسو نما كرا رسول ربي كان قجيل برته قلتي في اتهجته رافيدته ربين قدان نها تاسسو جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم الله في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.